mutaryohewe kubera iki kandi ibiro byageze neza aratabura kubundi bitaba Abashimisha na kwa mashuri kwa mashuri dasanzwe kutekeleza ndabiro bibiri na gatandatu saa 10 kuri kile kibanza cha Stade Goma mu ntara ya Gitega intara nziza capital politique. This is Flash TV. We shine to progress. Starting
ibintu birakomeye cyane, ibintu bisa neza, Beteseyi yagutunganiriza atakirize dusabwa kavuga ati wowe nawe ufise ingurane reka tugutunganirize byihuse ikibazo cyawe gikemuke. Iyo ni banki ya BBC. muri jindi nabo bagufitiye amavuta yitwa Morex, amavuta meza cyane ya kalite, amapine yitwa Double Life, ibaza amapine atanga ubuzima bubiri, utabizi ngo bataratunga umuduga. hanyuma bati ibyo dukora byose bizagufata neza cyane. Hano icyubahiro cyanyu dushimira cyane umutekano wose. This is Flash TV. We shine to progress.